Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Minister badai kami Yakatan Urban Affairs jong ke Sarkar Jilla ubas nyau balang dahar. Haka arterik ubnai Jembang Arajar RPR, haka jingidon lang UMP ke Raja Sabha Dr. WR Karluki, ulalai ban pli ya umau nongrim ban tei ke Rural Health Center, ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital haka senong Miriau, haka jaka bala ais ngobha da ke kong Nightingale Dengdo. Hagani kasni lawan banyadon rengkat langru da Additional Deputy Commissioner jong ke Eastern West Khasi Hills District uba Nongbri UBDO ke Mauthat Raisan Community and Rural Development Block ki pastor bat ki temen basan ki nongkit kam ke jinga seng kentei bat jinga seng samla na Meria Presbytery ki kena school bat ki wei ki bala shakhot ngobha. Lapan isyong kun syusyo ia gani ka program hagani ka sngi de ka jingruai choir na ka standing choir jinga seng samla Meria Presbytery. Kini ke jinglong jong akum MP. Ngasim ikini arteli ki benlong ke mission ke jonga. Kawai kedai ke jingduk ke jing tangan bat ngada wat ki MLA ke jonga banga hab ban ai skim oh mas nyau ngada ong iki siphola ngan ai iki kin tray ya keno ka skim ke jongi arlak ngan ai additional ngau ngating ngambam commission tangbata commission ke jonga arlak kedai pinsna keno ke yeng na ka bata ki khon swet ha ka to ka jaka ki bom don yeng don sen bat ka wei ka de ka koi ka khia ha ka ba i kum ki bangai i tip ha ka por bu trai kan ra jongi dong dan sla jong ni khandau na lor commission ka bu trai ya commission jong ki jing pin jong commission jong ki jing khia ro ka de ka wei na bu trai hasla jong ni khandau kumta yang kadang keren bari pastor bohoi ngan pendap khasan lak lor kini lai phra lak na ka banta kini RHC hagri snong jonghi tang mo ong ni pastor yaisa hobnai November khila ban submit je ke sithi ke jonghi na ka banta ngan ai lomba ke MP scheme jong tengah sautu kejindon kam berkeburung kamtam ya ke presbytery jong kemariau mlai kam na paus yang jisongu na kaling jung kum ginau mi kemal ya Dr. H. Gordon Roberts Hospital kawai na ka hospital ka mangila tibaro bar ga sno sarong ro pan sno mene kum no mi kemal waiting no mi kan jong state jongi bar kani ka RHC kyong kumbala South Lima. Thank you so much. Kachu men jong fikal apan kemen ngi kum sarkar pro kawai. Madon ki bong hano kano bentam don ki baklan bor. Mdon betot bor. Teamwork is the most powerful weapon in every sector. Teng ngi nak sarkar imla manle. Mban se don ber ki tradisional het jongi ki bajo pe hakalo lu batang gimla kumni teng ban haki bagi wai ki bantang gimla dakaji te lang pe de kabalang mi po berkharu kila mele hadu kani nganang pasio meni ki rom baru mene nganju osngo tang kerteng ye kan ya Robert Hospital hanai da sngap bagi kam jongka ni kum gino mi kmal hakini gisi bamantan idap di sausarong bagi rong ba nilai ijngaya ke ba cispa sila mensua berkastir juga nak kadang sudah sentang sanrufna keriu perkat keriu rong ba bui ya kalau ini mata kastir jongi ki khon jongi
Takum kani lai ka program penginon ra ek rural health center kum kani githan. Kani kada isa ka history. Kabamla asuk ban klero. Mang su thu ka health sector kada ka wai na ka challenge si government ki jongi. Hawa ngi mong na ka sarkar ngi ben ngi klet. Kabadai ki bong durung ba bukan swa junga. Kham tam ha ka bai de ban ngi lagi nong mi kmat lala ka jong constituency. Lain ka health sector, kawan sa water sector, lain ka water sector, kawan sa education sector, lain ka lain tali, kawan sa road sector, don sandri sector ki badan kam tamba, kabagi khot indirectly is a public sector yon. Kini ki ay baro kat bak sarkar kadang le dang bon ki jing demand. Namar balai pakajuk ko mentani kala efer nabak sabak mdei ko menswa nginani pasio mani hani lain ni yesong ni ngong kumno kani girong ba jungi form ya kani ka kon hospital hak tu ko por kali rom don ka mobile rom don ka surok rom don hanai ki kam thik thik yai bai ki dei sisa kriu perkhat ki dei sisa leader jungi kat ba mentapan sa USA ngelak banyakan may perlu tang po si sekon lembaga telefon kata ki kam gidang saten harai kini ibaro amdon kai ni don giding sania ni don giding songu yok kandar ban jrong ka bor jungu ka bakhain tam ka bimla banoi wa ka jing stat ki bidangi baro kum ginong song jong ni partai jong sibenta langi berkhat kum ki beriu habi berkhat Mdon kanu kro dumi laban le. Handre ngi don ki so bonsen kum so pigirong ba. Yes, we can do it with a teamwork. We can do it with a teamwork. Nothing is impossible in this world. United we stand. Ngakan mau ke por manang le school. Nang le class 6 class 7 hak tu gisnem ke 92 93. Itu usang makalang ga state jomi. Hanrai lagi nu jor hagan gi siba mentan. Kaji sha kaji gerku kalawan bon bah state jomi. Wal lagi dai state kabarit with less resources. Hanrai lamba di trestom girung ba jomi hakileng hak sektor babon. Kumbong lagi governments nag department go fair ang nagi balang sektor nagi church elder nagi rong ba sinong keleng ki thung la no badong nani ki groups ki society la people ko makani ki por brother ni face ya kani ki pandemics ngala no badong ka mi khale ka ka way na ka best state mo perform hata kalyan ngakar mau hak tu ka por urong ba asinong o pastor o teman basan kila behave kam tambani ki doctors ki maki what lecture ni imsha show respect social distancing. Bro yung ani mata di barkat bangkut ni corona ngilong doktor bro koy. Hanraim don kano isang thoba is a collectively responsibility.